I dobar dan ljudi, evo nas ponovo u novom preživljavanju Minecraft u Oazi, drugi dio. Ovo su sve napravili u prošloj epizodi, tako da idemo nastaviti. U, u ovoj epizodi vidimo da nam je narasla trska, kaktus isto. Njega smo pronašli u onome pravcu. Tu. I pšenica nam je porasla. Ovo ćemo drvo posaditi. Stavit ćemo ga tu. Imamo puno. Farmu pšenice ćemo proširiti prema dole. Porasla su nam 2 drveta. To je odlično. Sada ćemo posaditi. Idemo prespavati. Evo nas u novom danu. Napravio sam novi skin. YouTube. Vidio sam da u čestu imamo 2 kokoške. Ne znam da li da ih zagrađujemo. Nema veze. Sada ćemo ih razmnožiti. Ne odmah. Sada ćemo provjeriti zadatke što nam je još ostalo. Šta? Ovo smo radili. Ovo se nije trebalo desiti. Ovdje smo imali... Ovo smo isto odradili. Kuća... Ovo ćemo, možemo uraditi u ovoj epizodi. Ne. Kopati do bedroka, dobro. Lavu ćemo donijeti također iz odatle. Template. I ovo ćemo isto u ovoj epizodi uraditi. Sada idemo po lavu. Ovdje je bila voda. Ne baš.
i kaktuse, a to možemo uzeti posaditi. Nećemo trošiti više. Zašto ovdje nema lavi? Možda smo na pogrešnu stranu otišli. Ovamo. To sigurno ne ustra.